Dobar dan, dobrodošli danas u moju kuhinju. Iako sam poznata po tome da radim tradicionalno i domaće, napravit ću jedan iskok iz toga, tako kažem, a to je piletina tikka masala, ali isto jelo koje često radi mojim ukućanima jer ga jako vole i vidjet ćete, vrlo je jednostavno. Piletina ide ovako na kockice, rezane jedno centimetar i pol, 2. Ja obožavam začine, evo tu je kurkuma, onda garam masala, u njoj ima, nema šta nema, i crnog kima, i kumina, i korijandera. Imamo džumbir i imamo čili. Češnjak, naribate, evo ja ću ovaj naribat. I sada ću dodati grčki jogurt, baš treba biti, dakle, ovaj gusti. Već sad su ovi mirisi začina fenomenalni. Mora stajati barem sat vremena da se dobro marinira i upije sve ove prekrasne začine. Uz to naravno skuhat ću i basmati rižu i servirati uz ovo, jer riža će dakle smiriti sve one okuse kad će nam malo usta goriti po tikka masali. Evo, i u hladnjak na sat vremena. Nakon sat vremena prepržit ću piletinu na malo ulja i komadić putra. Jedno 5-6 minuta i onda ću izvaditi van. Dok se piletina prži, ja ću sitno nasjeckati ljutiku. Malo ću je posoliti i popapriti. Piletina ne treba biti skroz pečena, onako da se ne zasuši. Izvadite ju. Evo ga, i sad ćemo na istoj toj tavi dodati malo putra, mrvicu ulja i luk. Naribati češnjak, džumbir. Sad ćemo dodati sve ove čarobne začine, kurkumu, kumin. Znate da kumin nije isto što je kim. Kumin je malo gorči, možda malo ljuči. Dodajemo začine, kurkumu, garam masalu, kumin, čili i malo soli. A tu sam istukla korijander. Znamo da imamo i lišće korijandera i sjemenke. Ovo su sjemenke, a samu tikku masalu na kraju možemo posuti sa korijanderom. Ako nemamo korijander, možemo i sa peršinom. Čim začini puste miris, dodat ću dalje paradajz, žličicu smeđeg šećera, još malo vode. I sad ću pustiti da kuha jedno 15 minuta. Iskoristit ću vrijeme i stavit ću rižu da se kuha. Sad ću dodati još malo vrhnja i vratiti piletinu. I sad ćemo kuhati još 10 minuta sve zajedno da se okusi povežu. I onda samo serviramo i to je to. Sad ću servirati rižu i tikka masalu. Tikka znači komadići, masala, umak. Dakle, piletina u super začinjenom umaku, šou od mirisa, okusa. Pošto nemam korijander danas, dodat ću malo peršina i malo ću još pokapati sa vrhnjem. I sada ću ih servirati mojima ukućanima. A vama lijepi pozdrav do sljedećeg tjedna.